Ki arteli ki surok ki baki pajba ki lap kmi lanti bat angnut ki bada ki pau teli ki snam. Kadu bakal yo ala ke jong jela kedai ki arteli ki surok ki kentup ya ke surok ke bana ka lapier sa lempuj ke badon khatsan kilometer ke jingjalan bat ke weipat kedai ke surok na maulho sa pamlatar ke badon ki jingjengai ke ba pra kilometer. Kaba yakini ki surak lamang tengkah lengba nak skim Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Phase Saw. Kaba yakini ki surak an sedang no berpentrai hakini ki kendiat sengi. Kumta haswa ban sedang pentrai ya kita ke arteli ki surak nak keleng undang mikmat kamahodi konstituensi ba Charles Marngar hak arab kendai trik unaitung arjar arpsan lalum lalang ki nongilam senong harakat kejingdon lang ki officer katanat PWD bat u kontraktor ban pentrai ya kita surak kabahagani ke jinglum unang mikmat kalalong nakabenta ban pentip sekinong alam senang ba an sedang ban pentrai no ya gani surak bat kumju ban pan ya ke jing trailang jong senang kitau kenamba kanam don gano ke jing tot ni ke jing penwit ya ke jing pentrai hakapor man step ulalek bani kendu ikinong alam senang jong senang ke bahaka thain maulho bat pamaltar bat hakawat kabaar pat hakapor janmit ulalek kendu ikinong alam senang jong kathain laper bat lemput. Nagaleng bat Charles Marngar habakran haganik singi ulapan pau ke jing sngawu ya ke sorkar jela kabalamang ya ke jing kerpat kajong uman penyo ya ke tegi artli ki surak mat kiwei ki surak malamang lengba ke skim PMGSY bat ulai toro ba yakini ki artli ki surak latmu ban pedap hapo ubnai leber jong usnem arhajar arpun rio. Kata ke ba ngaseu ban ai ke jingero ini beton borom sini. Ke don ki bakan tok pa dapun tau MLA wajib cimpun ro dan lek no baci kira mon ro tau MLA tada ngada ongai ki te bahana pun piwa ting-ting dela anga jim ko pun pi bubun kama te kap MLA de pakhat se kata de king kamu kum kita ki kentin ki bani de ban tu ek tu ki brui ek tu ki para tu ki bru ki basu tu te na yang tuna ngai ke jinyaro yang MLA upala sya bok upala sya tim dau problem he ubang ayo kila kawang penban nangka kila keren ki pelai puja andre wat kata ini MLA badan berom sungi im kenrandin itrei ya kakam ikuat kan peti ya kakam om ban subang tang yaktin andre nga sungu ba kasno pamlatar sungi mentah kala ngala wat jingtip malu malah ada gitu giri urang ke bala poi kendai ko arsnem kendai ko laisnem kila yetu ba kasno pamatar kaladon kumba pra ko laisnem na ne pra ko arsnem nah tu kata mental ada cis pasnem na jandap cis pasnem kata usurok tahu tahu surok murong hadu untau sabjo ade te so kumen sisa ba kan ka singi ke bakar ketika singi ke bakar pang nak mentajungi kadai kasi ke bak mentang kadai ka kubur ka bak khautam la ong hakajing im jungi khamtam le ke snong pamata bat ke snong terkan kata ka jing denjar bande krene ka jing denjar kum ong josar daminot bande krene le ka jing denjar de ken na le ka jing denjar nanti mit wan beton ada tu aga jing disya ada dawai itu mulai kilometer ubah sen nak mau bisa ke gedur ubah ketiga kali ngabro cerncen condur ngatrip kata kali ngasen na chausa senair fi masyarakat ini ngah hadu si kata warada ngalong tamuri rumba nama Pak Isan ibang ajusnya udah penyegran menekena imde i baju lehe krau tu hagilok de yo rasa kidon kata jing sneu tang naga dau ba bunkam baju arti cicing ke pun yo rasa ong di bala he ngai ngat la jo ngaci ya pun cis nyamwa susen be kata kata dari reply ke usal oma isnir di masyarakat kini ke jing sosati te kerana kum ong te rumah cenong pamatar ba utu surok na pamlatar sa katugalan surok untra ba pi ai like 6 kilometer utu de uba most important ude uba kadai ka hakapan gestom hakayew kahat nang tanah kan sedong ude usurok ubani don kam harus kata-kata teng-teng kadang ga PST situ tan mulai kilometer tan 1 kilometer ni apoy enda la hapus lap hak ya na benega surok na adu na molos laibu ar kilometer te 1 kilometer laibu ar kilometer
ngakli kata jing denjar banyak kerja kata jing denjar di sisai iki mamat ya jing denjar di sisai tasnya kumban jauh umat tena kadang-kadang kubesi pun lokal MLA ya kajing prestom dopi kena bro kade kajing prestom jang lokal MLA nangka kade kajing prestom na po office na ka department jang PWD kade kajing prestom jang di rumah snow nangka kade kajing prestom jang di paralegar jang ada klan kajing prestom ada klan kajing tei lang kania bro yo se kamla berurong tena yang junga tahun tahi ai ba kena kajing trei nyikmi lanti ba kan long ba kama bah kumba kontraktor ila kular ini ila promise ini I will do with the best ila ila kular ini ba in le bah yo surok ni kerana ru enda komplit yo tau surok ba ni kinong le no wan ni di rupa ba ni dak kajing kiman kata kajing kajing kibit nanti juni. Dena kadang punya satu week ni kular ba. Na kadang di kena semblaru ngin belum lang ba ngin yakren ba na kadang di kena semblaru ba kindon kajingnya trailang. Ba kimde ban penuit penua ya ginong tray. Nang ta kimde ban pukoi lele kubuong ngati sini ban tuyadang ane ban di kendon. Dena yang jungaru ngakarpat ba ginong tray jong kontraktor bu ba in long kita ginong tray kibadon burong dan akor daer ban sangmit anda ada kopor tray kumtu janmit daer ban le sang sa pamata ane sim begini kalat ban ai kijing publik kapang ai estate engineer jini balale iba arkar kunga iba la sim isa gini jingit klip nadu ba idang dan hapo judicial apa opsning ba ini ba harga jenis kenduk tak support ba ila promise ba ini rap sisa ban indep ba ikular kat bang tadi assumption nya ka sno pemerintah nganotan le transfer yo hajin sang idang filti ba ndang dot hane ba telang amari ide we na ki estate engineer ba tresidom ba lale kung ge shuma ba ila ilai bunsin ning ting lai thu nga ha ting thu te ladus ka jinglong MDC yung local village ba long ila ekar shibun ha de ki kya ke son jong kan ka area ka dong thai chung da shisha ni la kran shibun kam de ka jing kai kan kwang kan political imo nam ta ka jing ka benefit jong kan mana political party ni kan mana hari ni ha ni wan ni kan be nam ta ka society nam ta ka locality chung kenang ba kata kayu lang salang cungi kan dangki mas perang kata ketika kemen pun kebanyakan dak por support om kumba ikiran habangi kenduk benar langai kenduk mele ladang kenduk kino besar itu kan politikal ndai ikiran na tajim tojam ba habangi don kano kasuki tadi bentar cungi ba you have to take responsibility for work for that our own area and locality ini ketika musim bangi don kam bantan kamdai ka parti ke ba nila menra di jinta kedai ke jinga trailer kata ga ba konstanta nga shim ni kene galat banai kublesh ngala ikaran shibun sin bat lokal MLA ba in don kene meeting bangini sedang hak kor biang semar ngila shen jinja sabapalan habedi bat nusro hamtam sikte ki jaka ki ba de jong di area sno pamata te kadang kecil kenduk cungi mentara sini, ni kami ba kakam kan sedang lo, badu mentara sini, saya sekamar, ha kajing belang, ni kajing apa ngiong kajing monitor lang, lokal village lembat di officer napo di star SDO cungi, ba di basuk, badi J jongka CBD, badi pe ha kami mawati cungi, ba nakalian cungi ro, kadai tang lagi kajing terpat ro. Hawede bat ki national molo ne na pom terkan ni kum ginum fit kam shnom ni de mendon responsibility ba omde mendon kano kajing petopia ala don kano kajing bombiang ma ai ba kajing ni kan juni kan long bai la de ba ke sensup ne kan bat ye mele juni chini kan bat ye mele juni la la ki de ban sensup ne kan bat sales dio ba di ba sup ma ai ni kan bai da kano bai de bai la ta jing to juni ki bai ba ngam ju dei u ramba shno ba ju kwa
syukran kita di sosial media bala doni kerum keram bak kendiat ne jiduna pre menung na kendiat bangin ora ya kan drama ka het lah kata kamdei kan ji tre di belang sana ni jing tu jung nomor bola jing sedang tre yang ne surat ketika my request Sanjay you should work much better as per you can so that whatever we see in the field that we hope that we are feel very happy from our side. This is our inspiration. This is our hope that when we get this road, so this road will be a benefit for everyone, and this road will be a long lasting for this area. This is our request. I give my word that I will do the best job, and it will be a good road. No doubt. Kini surok lumpuy, mencuangi stangi ipsnai ni surok. Kalau siang tanya ka GSB limbaga stage 1. Mat kini lu kadang sukut menaruh yang berai perlu ya ka maintenance. Dimbok bahawa bakut ya ka maintenance so berai perlu layo final order of project ini. Di hari ini saya ada ban yo ya order kam saya itu nrai nak dau bahasa puan mungkin mi tendar beringkon undan wei kontraktor berhap nak bertahan surat baju ia pelotha baju ini itu di hadian bari iba undan syu tap unit tendar Facebook na poshlong kalau ini tendar biasa sien man ayat di kontraktor ada tendar nem ki kontraktor berhap ya kenika tendar ini kita bahagia kerana ini yang dia bakat turun kontraktor tidak ada kontraktor berhap pada harta proses dan proses lawat yang kam kontraktor ada pihak kerwal company property jadi box sya bani tendar berhap nang ba jadi temu bijom ni sanction juga pisah dua sanction dan baru nanti ayo di yang bertanya fi kini dia cepat ni surau kini surau yang jiro cuma buat minum sinar aku bersinar jadi surau tu baik sinar aku buat mencuan kau kalau ba yang start yang asal GSB julang ni yang tak permin asal kan baik kau semen bias kemat ingkar lagi kudo lusiam mau semen nang ba kadang scam shoot surat bani kuwi julang mencuan pada hari kata saya yang sekarang ti hal ini kejung tray kumili judge tray kawai kejung ya kalau ba siang nas yang itu surat siang las teh simanaka melau syu banyaki kali kuba video kilo di bucket sikit di bakia dong lihat si kak nang la kali ibu dan sikit lu dan perlai rai dan bangsi syu tanggi kali kiba di marban kang lepas masuk tu ada kecil ya kali kawan cakap na betul ni idan kami kini senang berdamai di surau cung cilu ciluan ikuah jika hilang ketar jika hilang kalau ba nang yang senang so hawan pek nang ya kecilnya jadi kali kibakia suatu nomor berhasil lah siang debulan dia nak ujuk upah tu kebor dikali kibakia lah senior surau lah senior surau kita jauh jadi benai surau tiang kemudian kalau melelai kamu jenggot. Nah kita kedau, jenggot pat nak lihat department, ikwa mungkin ai, ya ke jenggot snow, nang, hari ini bang penyiap kali kejongpi, malah kami sebab masuk belum masuk. Jadi, nah kita kedau juga berkami apa yang kita nanti. Ang hebe foro, siwa gostong, sokol jenggot hiu tunga MLA, aro jenggot cor bahero. Tahu itu nujeng meeting video, indana musi hebe jenge umla berapara lumpuina tuge liwa lam go, kemara cik thonge pudi lana piwa jenge PWD department
officer tongo ar bana hebe MLA tongo jinga musi short khada go tau oska ar tik hongo hona nei khada assurance go tau ching manga ar ching pisi pore pora agine pana tawa thuge tikuri 13 bochor honga je lamjawa umre berjing pina ngai bo belek belek umsini jing lina ngai bo jing yathong re kodara mano tebo eta jing hebe MLA ne raba go trale ar hebe PWT department ne jingo morom no go trale jing hebe lamgo manga ar jing pangai sukho bo honmadi jing atkal laido bigani kun sewa bangai osto jing jinga saralawa jinge MLA Charles Margar go bo ar jinge yaw nanga honmandi jinga osapiwa pasar lana piwa department go bo jing bibura bo sewa osto aro jing sewa go bo osto jinge Meghalaya sarkar go bo jing sewa bangai osto I on behalf of Lumpur area I would like to thank our MLA honorable MLA for sparing us and for giving us this valuable message today that from today we are going to get a good condition road. It will be completing within this 6 months. Therefore, I thanks to our honorable MLA and to our BWG department officer also. And also I would like to thanks Meghalaya government for giving us such a valuable such a great opportunity to us to get this connectivity route. So I thanks to everyone. Ya dan kami hangni rengkat bat ki nong yalam snong jong karai lemput nang ta ki nong yalam snong jong ka rai nong khap kadau san bangiwan hangni kalong bangin ya penbet ya kejing sedang bantrei no ya uneu surok na ke snong laper seduk lemput ubakan riu kilometer udeu surok ubal asa selam ha abaki nong song snong kilamat jing ye sha baki nong song snong jongi kilaya sha boros kata lar gadai hakarap karyang kapang gestam inrei ngasok kemen mentagasngi ba ngilayo ban penbet ban sedang no inur surok hakaba ngilayo wan lang na kaliang jong ka department pidulu di department ki officers rengkat ru bat u kontraktor uban sedang ban train no ikni kam yang sngo kemen ba ngiyo ya kejing ya trailang na kirang ba snong gijongi ngiyo ban pensai ki namar ke sistem kerkom trai yenu surok ke compare na kiwai ki skim ki bangi ngiyo kamtam haki skim ki baman shwa kani kerkom trai menta kai pair namar ba ki le da kani ka new technology but ngiyo i ba kadon kejing long success katu kani ki surok ki blada ban shna kejing scam jong surok tinga so kemen ba kirang ba snong ke lakular ban ai kejing trailang namar ngi sngu thu hakapor bangi sedang ban le simen shwa bangin siang rong yau nu surok kadon kapor ke bangi haban penyai shwan ki kali na sharot jong surok ba kanam pra kanam pat ke tu simen di kata kadai ke dau san ke ba ngawan kum nong mikmat bandon ke jingis thu jengmot lang ba kinong song snong ke ba ar nang ta ngipan ke jingi trailang na kinong song snong kinong galam snong bakin perlongi ki meeting ki snong jong ki bakin pensai namar shani pitep ki kali ki bakit ki baba ki bun maha tikini ki heavy vehicle lan ki kali bakit markya kimlong banya mar sendap ban siang simen te kejing kerpat na kaliang jonga kini kepor kalong ba kin so baha ban ai kejing trailang ban volunteer lam rengkat bakinong trei jong uneu kontraktor tenga sokemen ya kejing don lang baro kinong galam snong but sa sisin na kaliang jonga ngapan pau kejing sokemen ke bakrau na kebenta kejing simkya jong ke sarkar nadu deputy chief minister isa prestunten song badai bapek bakmi ya ka PWD kejing simkya kejong i nang ne na state hadu Delhi ban bud den bat kani ke surok kala urlong kamdai tang kani ke surok halampoj ring sokemen ba menem step ngilayo ban lum ya kejing elang hangte ha snong terkhang ilai tili kisnong kamau loho terkhang bat kapam latar hangte ro ngilayo don lang ginong elam snong
inong nyalam na ki village organization ki senglong kami banye keren banye perlu jungmon halor kini ki kendon ki ba ngihap ban bud renti kenang ba kene kesurok kejongi kenong ke banek ke baskem bat ba kanomdon ke jinglut phut ban tre arsin ni surok namar ba kum ba labatai pi mene syakman awai pat ke ba ngakwa ban penpau kene kepor hage bedei bat kejing pentre yung ni surok kejing wan kenang jonga mendagasini bat rengkat bo kontraktor kedai ban penti kena ya kejing baha kejing scam lane ke quality jong surok ngitip kat kum ke guideline jong ke surok labat ha ban trai kum tu hnrei da kejing don lang girang ba snong ila pen sngo ba makiro idon kejing angnut ba kejing kwa ba kontraktor ba pentrai ke surok ude ban pentrai ba kum nong mi khmat ngam kwa ba kontraktor jong yu syabut nam ba ke department kan syabut nam hnrei nginyo yau surok uba bah uba paka kanam dei kaburam ya ke department yu kontraktor hnrei kan dei ru ke jing mentoy jong pat ba nong song snong ki ba penon kam ki bayaj nong surok te sai sisen na kalian ke zonga na pen pau ke jing ai khuble ya borok ki nong yalam snong na du manem step ki ki lai li snong mentah hang ni ya ke snong lemput ya ke snong tiami kramboro ya ke snong predisal ya ke snong amkhang ya ke snong umlaper ki VO jong ke snong melaper ki belai don lang hang ni ki nong yalam snong jong ke snong melaper yorong ba snong ke snong melaper bat ya borok na ke benda ke jing cilang ke jongki